Dr. Usaphi Smithson Jarwa, Kertong Kasai United Democratic Party UDP na mauring keneng, ulatap kerteng ha office jeng returning office East Khasi Hill saka artarik urempang hakajing senran shong shet ki bahayeng kilok ki jor kinong yaram baik kinong kershan rengkat ki dekhot jong ka UDP. Ai kumlei ru ya fi barok fi perlok badan ni abang yemi khmat banyele ikene collection nang khatlai mo nang konstituensi yemi ta kajing angnut banwara lam ta kajing kelah ko ka konstituensi maginora e ta ka jing mentoy abanyo bentalang borok kinong song snong ki bahak ko konstituensi kase ya kajing syakri kabau sitting am e ulalek kata ka song bek haka jinglong brio jongi idan ka jong jong ko perhat idan ka jong jong ko rekam kase ki tiba ahi bisa ada kihun yang kata kajing syakri yang kajing terekam jom ni sitting amle diberi kin ajang yu kajing kesan bar lada kipat bah ki mihun so ingat skam bangi gidan la kijong ginong rem gidan kijong kimat ni kedi su mat kipat ba bat ngat skam ba kipat ba kin bisa laki bet yang kata kajing long jong ni balada sitting amle kin ajang yu lada kimi bet su ingat skam ba kipat ba kena kajing kesan ni mata kasin bangenyok menpoi sakatong ni ba kajing kesan lang kipat ba bubun balang bat ngat skam ru ba katim jongi mata hasin kalau ngabaklan ba nyadon hunduk membasau sanut ki supporters jongi ki mahmat kam ki bala julong ten ki candidate support ka napoka khalai mau nang konstituensi nidon iba Krishna Khastati balai bala julet teng ya ka MDC ho arja katendai nidon bani iba Ronald Karumno ru balong ki candidate MDC balai le arja katendai nidon iba Norbert Marbo ibla mi banyele ya ka ibla jile ya ka by election ha arja arpo nang ni nak lai mau nang konstituensi idon iba kan sai kharu ibla long tengi candidate naka HKMDC aja kat ndai idon bagi iba mukti ru ibla julong tengi candidate ba ile aja kat lai tu election amle tengi ngilong ki kedhun baklan ki buon ngi ki ki figure si ki bala ju bapa ba konstituensi ngi ya tre sitong bat di dekat kajing kesan cepat ba bat kajing be kle di parti UDP khamtam ya kai ke bangi ngidan ke jukmu ban sakri pat ba ya kai bangi asakri hang kai borok kini ki sedam di belalino nges ke bangi yo kajing kesan ke barat ba ni pat ba untuk ka konstitusi muta kasnam ban ngi yo kajing jok bron brom haka arterik to harga match arjan artulai ba kanlong hi kajing tunan ya konstitusi nam ta ka pha kamiat bat kemlang salang bat karbonra idom kajing kelah hang tai ba konstitusi jeng itu